This man working. Catch it. Iwe, toa hii yote. Nganda. Dino buzibirize nganda bacwamu bano babiri. Tema boli. Ati bamazire kubatema. Habereho naiba uri wafuerire kure. Izire speed ko bahuriye abantu batere nduru nabamutangana bampabya nagaruka no batemere banagahaye. N'abandi banawuniriya. Na hari haruguru batemere musanje w'abana abakazi n'umuzeyi babo yita Mbona mbarenga? Mbona hamwe nambe abantu bafire nabano barumva bantu 10. So echareto kufa kw'abantu n'abantu kwanga kwikiriza HT ekibaru kweta ngunu godi manya hore spirit manya san mani bene bagira nkaba bite baba takwenda kura tereje mugumire turiyo ntuisha muterekanisa aha nangwa n'urukuro kumutambureyo hatabahina banda bisire tutarukumanya Mugigoro abakende babishayine bahaye umunyeike mwana bugikoro mwakero yeah. So this one is after using them they bad his. A family abantu 8 then nabali ababari ni bayita bano nabo bayikirwe bayitwa na habwecho bona bayika 10 habwecho ngutwara akagisa kano kuterera no kujumire ikikorwa kino ikikorwa kibi na habwecho nkwenda kuterera abataka singa obo orozere ikintu muheyo report cyarikara abantu nkabo nuko government yongere ekekeho buriyo bokorora ngo bayihamo inkozi zebibi nkezo. Obuzibu nintekereza abojo abo abatemera abantu abo paka bayiniraro habukuba paka babaire batali bomezi tebakoragana nabataka kurungi obo habahe kizibu tukafero obo tebagenda harufu baisananka baine kinya kubuzira habungu bwabo niye ndugiro nsobora kutekereza birukaho mu kanisa na government gabatwara bakajya babiha mu kanisa babatwara babasiba kandi bagenda bahika bagamba ngo batekana hati bagenda babihayo mu ngoma bubarugireyo bayeganyire bye kanisa bakabali ba defend bayeganyire kanisa hati bayikara mu kawabo aho bayikara nibakore bintu byabo mpaka babiri buri kintu kibakuhanura ndi bagamba turiye ngoko buniyo baraye bono babiri bakaba nibaikara munju emu hati bubamazire kuswera bayembeka nendi baikara munju ibi betu nibachumba chintu echi bubahanure chintu nibahanura babiri hata wakazi babo bara bakachwa bahanura ngo tubabinge bababinga bage nikumanyisa hati babiri bakine bakazi tibaine bakazi bawe ina bana ondo mukazi akagenda inenda manyo bwakazara tingumanya abo kuba bakaba babihire hara
n'abakazi babo bakaba nibazarwa hamwe muriyo ndababuzo kumurire abo ko kukurire nukurebeka so mbona kumurire nukoko bitu itwe asecurite ntubahamiriza ngo ekibireho ADF mwisirwa abantu banyu mukimanya abojo babiri nibo bakozire cyona abantu abafire munana nibo babatematemire twenda kubahamiriza ngo security rya ground mpaka tukiresha yo kuzika abantu abe mitumbeji twaza kugitwara mu irwaro ya Kagadi bajiboneze bagitebekanise tujubagaruraha mbwenu kandi mutagira ngo kandi kamwagitwara numanya bwenci tugitwara kureka nyenda kubeha nangirizo mbitu bishatu eco kubanza mwerinde mwari abantu nkabo abo kubana bajyangu bakabakomaho konka tagaruka kugira bagumana baturetera information abantu nkaba tandike kintu cyabo bine kiti cyabo nubakiramya ngo nuruhanga wabo kikabahereza amani bo kwikakubita imwe mu bigufu abantu bano abona hamu abafire bari bantu 10 zeni abanyekuri hayirwaro bari bantu 8 na muno bayisirwe bagenzi babo ba family aboje babiri abaye hagwira family ejo kandi bayikara nayo muzigati bakagenda bakora bendera yabu bagenda babaje bisani munju bayekora edini yabo betu itona kituhunirize muno kuja kusanga ikicweka cyona abantu babiri bakimazireho so omubugufu nibyebye bibayira kicweka cya muzizi ebibayireyo abokufa no kutaza abamu kandi ekirungi nabakikozere nabo barugendiremo konka mbwenu amana garahango obushoborozi bwono utwikiriza kurabiro muri UPDF na polisi kandi bari ababiri n'amana bitensiyona nabo bahendera barigiro munsi tubisiri kandi mbwenu ngire ngo tubagize bafira abo kwata watine kutubakwata babine mohoro kikabe cyankiza kuba kirungi kutubakwata konka twine wana bahikarbaje mbwenu naboranga wabo nuko yahwata amani konka ne kintu cya stane ne kintu kiyano ne kintu cyo butashoborokerwa abantu ba muzizi mazima mwino kwerwanaho kureba ngo buri muntu yabasecurity wa mugenzi we tino polisi tino RDC arari ryo kwakamanya ngo munju hari muruhango ruku hereza amana gastana gengerejo so tujagumaha emtumbi turiyo tugitwara Kagadi kugicebera kugitebekanisa kandi kujibagarura kuzika mbwenu mugume mutebekine muhumwire kuturagaruke tuzike j'abantu aba konka security ne jaguma gange banyita Ntiringanye Samuel Vesikemano wa Buswaka obwire bwe kironka saha 2 ze kiro tugendere kuhura twahura ngo muzizi family ya ba Munyirambe bagenzi babo babiri batemera abantu muzizi twakwata umanda tweje na polisi na mahe obo tuhikire hakicweka twatemba kuja kwikaha nyine hamwanya twasanga mugenzi we wenyine umukuru bakweta Munyirambe mukuru wabere natemba kuja kutasa omukayikuru nabayijukuru omunju bamutangana mu muhanda bamutemeramo bamwitiraho obo tweyongereye kutemba kuja kwikamuka twasanga abojo benyine bakugambirwaho bagenzi be bakwasire amatoki bakwasire bipanga barumu nibasera abo bakutema bagezaho bahambye abataka bere hamwe na polisi abataka bayiruka zeni babatakinga polisi kugamba ngo basera abasirikare abandi abakujeninga hari yabo ababere baroho abakwa bayireho babire batoyito muno baje baze na kazi kama merci nacheza na Mungu kuja so merci then baterane free batera kama bali then working kwa wasinga kwa mwilima kwa tena kupata ile mshiro bagubira bashesha ubwo batumira abantu kwa barumba baje tubarumbe batura tugenda tulinzire twagera twayikayo abashangayo ngo baje badisami ngebo wajanga wano tuna buyachi kwa hamu tuamara kwenu basi ni tukakachibasha basi baje twachungurashi tubona wana kufakayo anu amanyaze Major Bilal Katamba omwogezi wa UPDF ekibinje ekyomusozi ekitibwa Mountain Division n'ekikwekweto ky'amagye ekitibwa Operation Shujja. Tegeza bannayuganda
kukuttibwa kwa bannayuganda mu kyalo Muzizi A kyaterekera mu ggombolola y'Ekyaterekera mu disitulikiti y'e Kagadi okwabaddewo ekiro ekikeesezza olwaleero ennaku z'omwezi nga 29 omwezi guno ogw'E12/24 ng'okuttibwa abantu 7 bamaze okukakasibwa okuba nga baafidde nga battiddwa abateeberezebwa okuba abantu ab'akabinja b'enzikiriza oba gye bayita cult nga bateebereza okuba nga bye babasse era eggye lyaffe erya UPDF nga lyegasa wamu ne Uganda Police n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala byatandise dda n'okubuka n'omulimu ogw'okunoonya abampembe bano era tujja kuba tubawa bye tunaabatuuseeko mu kubanoonya era n'okunoonyereza ku kabinja kano ak'enzikiriza eno biki ebyo ebibakwatako okusinga ku ebyo bye twakafunawo. Kyannaku tukungubagira wamu ne bannayuganda era tusaasira bannayuganda bonna n'ab'eŋŋanda abafiiriddwa abantu baabwe mu ngeri y'ekyennoonere. Tukola buli kimu ekisoboka okulaba nga abantu bano tubakwata era nga abafiiriddwa ne bannayuganda bonna bafuna obwenkanya n'ekituufu ku nsonga eno. Tujja kuba tuwa amawulire agasingako wano gye tweyongera okufuna n'okuzuula ebikwata ku kabinja kano n'okunoonyezebwa kw'ababakulira n'abo ababadde emabega w'ekikolwa kino.